Okay guys, so now account kita dah ada, then apa perlu kita buat? First sekali wajib kita buat untuk securitykan account kita ni. Kita kena pergi dekat bahagian security setting, and then dekat sini Google Authenticator. Alright, inilah dia. Untuk kita set up Google Authenticator ni kita perlukan Auth. So kat mana kita nak ambil Auth? Kita just pergi dekat Play Store. Kita pergi dekat Play Store, and then dekat Play Store ni kita pergi dekat search, and then dekat atas ni kita type AU Authenticator. Alright, so ada beberapa jenis Authenticator kat sini kita boleh pilih. Okay, kita boleh guna Google Authenticator, install, open, get start. Okay, inilah dia Auth yang mana dekat sini kita boleh klik tambah, and then dekat sini kita boleh enter a setup key. Alright, so code name kita masukkan dekat sini, kita punya username, and then your key kat mana kita dapatkan, kita pergi dekat iFix tadi. Ni kita copy, then dekat sini kita masukkan, then kita add. Okay, inilah dia punya authenticator number ataupun OTP. Ni adalah masa dia. Jadi kita kena pastikan masa ni panjang. So ni kita klik copy, and then kita pergi dekat sini, kita paste, then complete. Okay, done. Maknanya dekat sini kita punya authenticator kita already bounce. That's it.